lukti kee waamicha rabbi owwaate kallachi kee rabbii gadi jedhee duydi kee rabbi hundhuluun akka dhamala ibidda harkatti qabatteeti ati namni maal naan jedha santu isa yaachisa malee rabbi maal naan jedhaan isa yaachisu aga namarraa saalfii guddisu rabbi irraan saalfatu namatti as yoo bahu gaarii achi fakkaatee yoo namarraa duyda achi galu da'ootti rabbi wajjiin wal dhaba hedduun namaa osoo akka nuti waan misxirii fi hiccititti dalaynu rabbi ol nu baase luka walitti maxxanfannee wajjin salaannu ture maqoota mana fincaaniirraa tokko beeytal khalaa jedhama manni fincaanii beeytal khalaa li'anna ash-shakhsa yakhluu binafsihi sababuma namtichi adda'u fi kophaa itti bahuuf mana kophaa itti bahan jedhama manni fincaanii mana fincaanii ati nama wajjin seentu haajaa dhuunfaa keetii san osoo hin taane haajaa rabbiif jecha si baastee adda namarraa fafaadat caynaa ijji nama sanii dhangalaate mimmaan gabricha san rabbiin gaaddiseessaf jedha rasulli huccuu akkanatti mammaratee xarafa madiinatti baha subii salaatee bakka inni dhaqu namni hin beeku ture Yunus ibnu Mattaan eeyyama rabbii malee biyyaa ba'e rasulli immoo eeyyama rabbiitiin makkarraa ba'e Zubaydan tuni halkan keessa kaatee fooqii abbaa mana isiirra ol baatee laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah jamaalli aaminaan deesse Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi qaama namaa kana kutaa fooniitu jira xabii kutaa foonii kana yoo inni tole qaamni wajji tolu ka yoo inni bade qaamni wajji badu jedhe Muhammad alayhi salaatu wasalaam bakki sun qalbiidha attaqwa haa hunaa sodaan rabbi bakka kanatti argama faabirikaan sodaa rabbi bakka kana ka'umsi sodaa rabbi bakka kana lukti kee waamicha rabbi owwaatee kallachi kee rabbii gadi jedhee duydi kee rabbi hundhuluun akka dhamala ibidda harkatti qabatteeti ati namni maal naan jedha santu isa yaachisa malee rabbi maal naan jedhaan isa yaachisu aga namarraa saalfii guddisu rabbi irraan saalfatu namatti as yoo bahu gaarii achi fakkaatee yoo namarraa duyda achi galu da'ootti rabbi wajjiin wal dhaba hedduun namaa osoo akka nuti waan misxirii fi hiccititti dalaynu rabbi ol nu baase luka walitti maxxanfannee wajjin salaannu ture maqoota mana fincaaniirraa tokko beeytal khalaa jedhama manni fincaanii beeytal khalaa li'anna ash-shakhsa yakhluu binafsihi sababuma namtichi adda'u fi kophaa itti bahuuf mana kophaa itti bahan jedhama manni fincaanii mana fincaanii ati nama wajjin seentu